Matongoretio ni munini wa muthaitiri wa mititu mwena ucio Esau Omoro, o undu umwe na maabitha a KWS ni maranyitaniire hari gucokereria mutitu wa Mau uria uthukangitio na gikiro kinene. Esau ni ugite ni mekuhanda macani icigo iria ikuhiriirie imwe cia mai ari ta njira imwe ya kugitira ikunukiro icio itigathukangio. Tea is important because tea is also a tree, and tea also preserves water, just like the forest. So our use of the T-zone to protect the forest is environmentally very sound, and we could encourage it to that all our boundaries. Mwena-ini wake County Commissioner wa Narok George Natebei ni oritie aikari a mwena ucio kuhimbiria uhandi wa miti muno makiria ihinda riri mbura irathie na mbere na kuura. Na ndipo tunataka sasa tuanze kupandisha culture polepole kwamba watu waanze kuwa na desturi na mitindo ya kupanda miti, isiwe kama culture tu ya kukata miti. Kama hapa Narok, jamii nyingi hapa ile kitu ambayo wanajua ni kukata miti, mambo ya kupanda miti hawajui. Kwa hivyo tukianza hii program ya kuroll out mambo ya kupanda miti, pia tutafanya mabarasa hata na machifu kuhakikisha kwamba watu wanapanda miti katika mashamba yao. Muikariri giti wa itura ria Nyangores William Rono ni oritie maabitha kugitira mititu kunyitanira na muingi niguo kugitira maria maturigiceirie. The community should be included in actually conserving the forests, all the indigenous forests. The communities are key because communities living along these forests are so many. Nimeraniire guthie na mbere na haro ya kugetha miti ya kimerera. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Miringo wa Mungai.